One came to the US Washington DC. There are 50 episodes. Right. I've heard of some 2-3 episodes. Oh, That's really? great. Yeah. Oh, Bishamitra ngasige middle star gi program sige host digadawa ID yamba Bishamitra ngasige ko fafa taksida taksin jare yamba gi dagta ahe bokda am tak mya ngi jage nasi artist kana kana artist je haidam chabiya de ara khudi ke ta do me artist mungi ngai ne da ha de ge se ko ye ngai ta long pha yu da ita ta da ko ye ta da ko bi da ngale do le he ko ramre 아무도 어둠 거기 사나이 거 막 그때 또 보다 거기 이세 좀 떠오르네 봐. 나 우리 이세 같은 단위니 왜 나와? 그거는 못 살게. 그거는 살게 하는 사이드. 그거는 살게 지금 너무 뭐 빨리 야대야 해도. 야대도 맞지? 오케이. 너 수고하셨나 해도 어디? 저기 저기 라인이 그러면 말인데 맞다 masih program sekarang kedua yang spesial isang macam ay namjaga may apa nama ki tawalda masih Manipur Sangai Festival 2013 di special interest ni STV Nirwana Lanchoti ba sumba live program Meet the Stars ki masih nagdawaran bahar kasida tentak pa kogi isang macam tawalda saja mungkin berapa wajah playwright, ada dalam masing social activist, Raman Samaran Ragi Mayat, untuk yang terbaik saja. Nanggidamak amuk pangsibasang Jamarat hana pagliba Jamarat hana siniba Friends, this is a very special evening that ISTV Network is going to present you the 7th evening of its Meet the Stars in the special edition of Manipur Sangai Festival 2013. Manipur Sangai Festival angat ko response malingi matun kuding matagi Europe ni. Ada tangan section lagi. Asigi mo Sangai Festival asigi. Don't talk with the event saying its procedure, its process, its inner content. Malandi hunna may amakan na bini. Madigo merata ekone nasi am atiba data ama tangjabi Manipur Sangai Festival ga manila ba. It's a very important data that you then Hailming Tonba ekone look asina. Kasi ngari look asigi. Koi na tagat ko ba data ni matungina upload ko wiki bagi matungina adiga madigi report ama ekone nabsa bada 32 countries Malengi lebat mutuni thoina asirumba Manipur Sangai Festival 2013 se enjoy the very young biri ISTV network na thagat chariba sajok chariba program sing si young biri Manipur Sangai Festival ge oi aduga ne maru eba information amana ngarang ho I the 21st of November to 26th of November minute taruk niya sida viewer lakh mari Lasing Taran ito'y Sanipan Kurundoy 4,12,823 viewers na
Manipur Shanghai Festival yang bikre enjoy to bikre मैं खुला खुली निकल रहा हूँ bukan saya betul selama मैं ambil tanggi masih di festival yang belah tu मैं ambil tanggi who is Monica Sunati na noina kampi rambayai ay di main Monica indam ay pakkel lagi ni atau jika dekna di Washington DC da nizai naik pada na ay na vacation di Kolot pada Shanghai Festival 2013 ya August punjare atau ka ISTBD sumber function sudah siapa punjare personally di kenani ay se IT professional ay zaraga project manager ay na lezabani atau ka ay na yang passionate ay na talk show macam masih tahu zai finding the voices ay na finding the voices atau ka information technology dah kerana human subscription bila ba aku lagi iram dah bisu ni kau tiba aku lagi lekong lenang merat lagi saat itu tambah United States ta yang nak pada Washington dah hujik magi establishment ni bila ba aku mengawal itu mana mana kali nak tahu about Kipling أنا ISTBD بيجيك ما يعني حاجات سنميسي أقول لما باندلا إذا كان مانيبور دي باوسي يعني نتازني ده باوسي بندب راديو تابسو بندرة أداكي view ده وبسيطة مساعدي باوسي يعني كنا هزايبا أدنى ISTBD ناس ماينة حاجات تنا أقول ده وفن بس see I really appreciate and I want to thank so that's why you know I want to be here and I want to thank all the hard work the team's work so and we look forward you know for such coverage right now as you're saying the Shanghai Festival in Saidi hit the world all over the world in Manipur ki macam nataba atay Manipur da interest like ba mayam na sidadi laptop hang daba ISTB na si cover tau badagi hit sa lain na so thank you yeah and still all the hot seat of ISTB yang no aja ba usan na nasi festival yang mula tu pada aku dah share ke video set aduh pada ni aina pamjaban ko tasena chana aku ni Manipur ni soalnya hobi juga US based the video set baik Hoy, kasi yani masih punsigi journey hai bata rahe ko. Masih aina tauzarak pani sida ai schooling sida tauzarai. Do mapanda mutamba tasare. Masih su pesala ida nak kota nata bana tade. Taking a mix. Yeah. Ai di matam kita ba adagi akoi adum school gumating bakpa adu kumada continuous education pangna bagi hai bata rahe ko. Ado nom bata kara tabak sisu Bangsa masana isana dong mereka dong kandi ba mayam dah hai na bakona bagi adu di jinjat tu later started in telecom right now I'm in healthcare adu the passion hai na din sa again Hazel platform finding the voices adu ki talk show in Tauraga my main aim is I want to promote the talent of Manipur adu di koi misi panik mapale panik chepi se sigi middle stars ki aku hot chichida thamni bana andila apa star ro ni bodo ro aku ni mau dei mama ni di mapale se to ro misi isana mapale se pi si Manipur ni tulis lai se koi adu tu yes yang no je adu amana koi Manipur ki level IT level information technology level se sida tian malai namun idanga thamni be aba Basically, technology dah ada kediko. Kasing aina office full time lagi. Aduh di mata kamu, Aicha ani lagi. I 5-year-old son and I have a 3-year-old daughter. Aduh kasing hai benda aku ina life in US deko. Mayam nadi, yang nanungai nadi ubah. Nungai zai. Aduh isu nawan office deka halaga cam, maga thakning maga sam ta tapi yukai na hai be aduh lagi zaponte. Ini pura self service na hija. Okay. Aduh teknologi semua mu kemain help tau ke misalnya even program si tau anda internet speech ko. Si ini mak fast oi ba lagi equipment se fast oi ba tu yang easily data access tau bangam me hija riba. Aduh kasih aina segala akan dalam aina misalnya kamu nah pada comparison tau jaban ko. Aduh speech teknik kayak aina internet laga sedang tham sedang aduh di difference tu aduh. Aduh kita ajar semua kita lebih usang juga ni I do say you the supply you do so what about you selling the nani using the tabra America ni nani si pasing ni US custom na masih program si uraga di ID photo uraga check tahu ni ko
Kasi nanti po baga dia ada besarnya kita ada su Thai di depan baga dong yang bangari mungkin ada kok. Ada baga kami ada di Hawaii Gumba. Okay, then friends, our sister Monica will enjoy Yongchak now. The season is coming of Yongchak, Hawaii movie, Paja, lovely, and the other ingredients of Iromba is available now in the market. And the Pajana very enjoy the video, and we wish Manipur Shanghai Festival 2013 wishes and ISTV Network wishes my dear little sister that Tunda Yam Ataba Malay Yoruba Akui Sakta Kumamba Manipuri Machamati Chanamana Malayam Gitata Kakalakina Chovet Karpedamakan Mangabu I will say once again and the Shanghai Festival Manipurda with something of a Thank you very much. I really appreciate all the work, and you know that we have a lot of viewers here and the whole world, all over the world is watching. We are very proud of our culture, and everything what you are covering here is going to go to every nook and corner of the world. So thank you. And again, lastly, I want to appreciate ISTV. And I want to look forward for more programs. Right now it is only the news, but we look forward for all the entertainment and all this, you know, nice stuff. Let's hope for the best. Thank you so much. Welcome.